Bantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane bivuye ku mutima. Tutabakunda ntabwo twaje gushaka umukozi w'Imana mureba aha ngaha kuri kamera, yitwa Dusabimana. Ni umukozi w'Imana duhora tuvugana nawe, umukozi w'Imana, muntu w'Imana, arabatubwira ibiduhumuriza imitima yacu, akatubwira by'uru rugendo twatangiye. None uyu munsi rero muramubona hano kuri kamera Gitangaza NTV kugira ngo agire icyo atugezaho. Umukozi w'Imana turakwakiriye. Tugiye gutangira rero, umukozi w'Imana turakwakiriye kuri Gitangaza NTV. Manza abantu bagiye gukurikira kino kiganiro, manza ubashire imbere y'Imana. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko hari byinshi wagiye urahagarika ubuzima bwacu, izina ryawe ntabwo icubahiro. Ijambo tujye kuvuga ugeze uritunganye, haba ari twe aho izina gishyirwe hejuru. Urakoze Mana kuduhishe mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Dusabimana Innocent, ntuye mu mudugudu wa Butaka. Nishimiye kongera kuvuga ijambo ry'Imana muri aya masaha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, turasanga hano muri Zaburi ibice 124, haravuga ngo iyaba Uwiteka atari warahaye mu ruhande rwacu, abe ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari warahaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wawo wacanwaga kuri twe, amazi aba yarihinduriye rwose, isuri baratembye ku bugingo bwacu. Imana itugirire neza. Bene data, bashiki banjye, abangurikiye kuri urubuga rw'Igitangaza TV, yibaye Uwiteka atari wari umuhande rwacu, yewe ungurikiye, iyo Uwiteka atari mu ruhande rwawe, ibitari biguhagurukiye byari byinshi, ariko haleluya, ushimwe ko Uwiteka yanyuranyije amaboko, ukaba uri muzima, nanjye akaba ni muzima, izina ry'Uwiteka ntihabwe icubahiro. Yibaye Uwiteka atari wari umuhande rwacu, uyu mwaka twavuyemo ibyagombye kutujana byabaye byinshi, impfu zabaye nyinshi, benshi twaragiye, twebwe turasigara, ariko Imana yabanye natwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yemwe abangurikiye, abumva ijambo ry'Imana, bakunda Imana, iyo Imana itaba mu ruhande rwawe, ibyakujana byabaye byinshi, ariko tekereza impamvu uriho, ni ukubera Imana. Iyo Imana itaba mu ruhande rwawe uba waramwaye, ariko Imana ishimwe ko yaturinze kumwara. Imana ntihabwe icubahiro. Nagira ngo rero mbabwire abangurikiye, mbabwire ngo humura, witinya, Imana iracari mu ruhande rwawe, kuko itaza kuba mu ruhande rwawe, gupfa uba warapfuye, byo kukumwaza birahari, ariko humura, Imana iri mu ruhande rwawe. Urakoze cyane. Rero hari amagambo meza utubwiye ngo Uwiteka, ngo iyo ataba mu ruhande rwacu, Yego, ngo twaba twarapfuye. tuba Abantu rero muri iyi minsi bazi ko babaho ku bwabo, oya. ntabwo bazi ko Imana ihari. None uri muri iyi minsi rero, nk'abantu baba badukurikiye kuri Gitangaza NTV, wababwira iki? Nababwira ko mwene data, urabona iminsi tugezemo ni iminsi iruhije kandi iminsi igoye, ariko abiringiye Imana, Imana igenda irwana intambara, kubera ko ushobora kwiringira abantu, ariko wakwiringira abantu bawukoze isoni, n'ubundi ushobora gutera imbere abantu batabishaka, ariko wakwiringira Imana batabishaka bahari, ikaguteza imbere. Ubwo rero icyo nzaze kuvuga ni uko Imana yabaye mu ruhande rwacu mu 2024, 2025, iracari mu ruhande rwacu. Ndagira mbwira abantu bangurikiye ntibacike indege, kuko Imana iracari mu ruhande rwacu. Mbese buriya ari ingororano n'ibihembo by'Imana izatanga kubizeye Imana, kubayikunda, kubayubaha, hari ingororano. none ngo aba bandi batayizeye Imana bazahembwa iki? Bazahembwa iki? Bibiliya iravuga ngo, usome mu byahishuriwe Yohana ibice 22, murongo wa 12, 22, reka tuhasome twumve ijambo ry'Imana, kuko hari ibihembo by'abakoze ibyiza, hari n'ibihembo by'abakoze nabi. Turasanga ijambo ry'Imana rivuga ngo, byahishuriwe Yohana ibice 22, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi
n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Bene data rero, nawe mwene data turi kumwe, nagira ngo ubwire ngo hari ibihembo by'abakoze neza, hari n'ibihembo by'abakoze nabi. Ubwo rero abakoze neza bazagororerwa, mbese buri muntu wese azagororerwa bikurikiranye n'ibyo yakoze.